Ingelele mbukele ekhaya ehlelweni Young Climber. Ibito lami mina ngimuzi ngingwandonga ngahlatshwa sibongo. Namhlanje ehlelweni sitabe sibuka yona indzaba yabafunzi kakhulu. Lokhanza ukuthi sebabhekene nenkinga basafunza sekukhona ukuthi sekunetitsakamiva sekuyathengiselwa natinjwana sekuyathinzwa lapha bafundzi sebangena kiwo emaplagi soyabona ukuthi seyinkinga nekuthi tifundvo tingangena kanjani. Namhlanje sinelijaha Thapelo Ginindza lotasisita ukuthi njengaloku naye wake wayihamba le ndlela naye wakwahlushwa ma-drugs kumbe tshwala asesesikolweni aqala semncane akubo grade wanyuka nako wayofika kubo form Solomane atitshela ukuthi naye wenda into lekumele yendiwe ukuthi atoza khona kuba famous kube njanjanyana utasithatha ke namuhla through ukuthi ngabe lisito wasisofika ulithola njani loku namhlanje Thapelo lijaha lese silibone ligibela tindiza liya kubo Russia liyawukhuluma nebantu namhlanje seliyafunza lijaha lapha eNgwane Teachers Training College namhlanje nalijaha seliyelibitwe tinhlelweni njengaloku nathi simbitile atawukhuluma nalabanye abantu labasha utaba khona ke namhlanje Thapelo Bhutiza Ginindza asita ikakhulu batali nabafunzi ukuthi ngabe bangaphuma njani kunalo ubhubhane lelibambe kakhulu bantwana. Young Climber ke utawukhumbula mbukeli ukuthi iyatholakala ku YouTube siyatholakala ku Facebook siyatholakala ku Instagram kanti siyafika nasetindzaweni lapho khona abantu labasha bakhona khona sifike sihlale kanye nabo sishiyelane nabo umcondvo siyafika nasetikolweni sikutindzawo leto lokhanza ukuthi siyavela nasemabandleni emasontveni kube kuhle kube njeyana sisitane nebantu labasha ngaloko mbukeli hlala kanye nasi namhlanje sisakhulumisana naye Bhutiza Thapelo kuba Ginindza akube kuhle ke mbukeli usebe kanye nathi ehlelweni. Asibonge Thapelo Bhutiza ngokuthi ube kanye nathi ehlelweni Young Climber. Lana siyeva ukuthi uke wadibana nayo iYoung Climber phambilini. Asisive nje ukuthi ngabe udibana neYoung Climber nikhanzanaphi natsalitiya kumbe kwentekalani? Akubonga mina mayise invitation. So Young Climber ngadibana no 2013 esanu ngikhohla usibala uyitangane lola lapho but bengibone nje iposter nami newspaper lokhambo wabona ukugibela ikhumbi nje uthi mbabana amazini so hleli Francis uTkhanza ufunza liphepha ngabona ke ba-advertise ngeYoung Climber dibana ke back then nje nale Young Climber ngathi ngithi sipokozini but ngachazwa nje kubona ukuthi inema speakers lacisha bengiphonsanga nangikhumbula kahle bekamunye bekamdzala so ngabe sengiba nayo interest nje sasengiyobuka sengabe kuyodliwana bekubhaliwe ukuthi ingenwa kanjani bekude nale brief ukuthi kwentiwani but bekuvela Young Climber working the chance that is within you office bekuyi-team nayo lebengathi iyangikhanga ngase sengithatha isinqumo la senginte plan ngi-attend nga-attend nanginga-attend ngichamuka nje nami ndazi ngine-jazz but ilele sengiyahamba ngisasenke ngiyohlola sikwentiwani ngafika ke tikhuluma nga one by one tichaza impilo tichaza kufunza tichaza uNkulunkulu so bekungasi aspect yeke sebakhuluma nge-education kuphela but every speaker bekathinza nje onke ama-aspects of life onke abhalansiswa in particular nje ngikhona le speaker nje sakhuluma kakhulu mina ngabe sengarelate nawo it had to do with academic work ukuthi how ukuthi beka-strugglisha kanganani asafunza isikole kusukela primary kuze kufika high school but then ngemusa wasimakathe qhubu wagcina ngene tertiary office mina ngifika nge-2013 nga-form 3 ngiyastrugglisha nami academically ngisenekucabanga ukuthi ngabe ngingafela form 3 ngakubona nje nawucabanga nawumntwana nesikole ucabanga nje nangingafela ngathiwani ekhaya but lokufela bese ngikutayele ngoba mina ngafela kusukela primary kakhulu nje ngaphinza grade 3 ngaphinza grade 6 form 2 naye bengengiphinzile senga form 3 ke senyaka yangihlamba so ngiyanale ngicove ukuthi nje maye nginale fear ekuphinza so mangifika etikhuluma ngifike etayibeka litsaba ukuthi dona kutafeyila kanjani kutaphasa kanjani bekudatishwa kanjani so lo sinye nje speaker sakhuluma sekuthona kwaze washoda ngisho imali tekufunza fortunate enough ke mina uhulumende wasitebe yasola bhadala bangabhadala school fees ngafuze ngihlangana central kusukela primary ngaze ngoceza hlala emathende location
So I think umlayela umbukele ekhaya ngalezi angakubona nje ukuthi ngiyabona nawuhlala eTikoplaza cishe wente yonke imvu yabo bafana basekasi debhiswe amabhloko kunatha tshwala kabhenya kucosha bosisi. So that was my lifestyle nami. So wena uya angani noma ngilothi uyabhema noma ngilothi uyanatha kulo form lokhanje kulo form 3 sewuvele nje naseklasini uyadibona lokuthi unako kuba nguskena bhayinyana nje une crowd inyana yakho uhle ungene Clyde useplugini kancane so nesihlelenya. So mhlambe asengive ngoba labanye bantu abathi ukuthi kuyendeka lokho kani futhi labanye nkosi yami they are going through that. Kunemtali nje lothi going through that umntana wakhe liceleb lesikolweni celeb ngoba udebhise emabhluko ushaya igada ushaya izoli kunjani njanyana uringa ngabo olady yakena awusichache nje kancane uye ufike njani lapho ufike njani wena ukuthi uthi khonze nawe hayi lasicele senguwe uncle senguwe malume nje lasicele bashana sebayakena ukuthi no uncle ufika njani lapho? Angibonga umbuto mhayise kucala kancane leyo ngibekise njengami nje ngithi memele ikarimo ngiyibeka le tibuni. So ucala uyele ekhaya yathi make ngicela ukuthi ngakubonela omunye yakuphethe eklasini bese ke ngicabanga sonke singavumela ukuthi awumanje ucala ubhema bese ubona ababhema emtholi so ufika nawe sebathi kusawushaya iphulingi uyaqala uyabhema uyakhwehlela bayahleka lokuhleka kwakhona bese kuba yi-fun part of it. That's how you get to start. Nawe sofuna ukuprova ukuthi kusemaJida nami engayithula le ngikhumbula kahle nje mina ngicela kubhema lo munye wefota nelinye ligwabe kwasedani liswish ifacaka nje la ngemuva kulesibonje. So before ubheme sekunale smell nje sabe so yabo konke lokho bekusekwenta ngathi this is the right thing to do. Bese another thing lokuthi nawufika ekhaya maybe kunabo 3-4 kwanza kusine trip nje around the country siplendeka kutotonga isikole kangwane ngiwa la kuma archives kwanza kuthi umtalitaba khona noma lo 200 awumdzingi ngoba esikoleni tonke kuthengwa ilunch kuba ne-KFC no-chicken dust but banginete imali emphako basi ngi-200 nase kubuya ke sokukhanza kuthengwa ngikhumbula kahle nje sine sasithanza kunye kwe-red wine basi posila cast ne-clubman sekuthengwa ke lokho sekwehlalwe back seat angisho sithi kokotela esikoleni ngasihleleke le back seat nalama zineke language bamfula basha ke kuthiwa bamfana nabamfana ke bachaza ngilokuthi vele laba baplugile yabo because bese kushaya lenye language nangilokuthi nje nawumbona esikole awuyi ucabanga like le timbo lotendela esikole ngicabanga ukuthi nalekhaya diphinze tibe normal like awucabanga ukuthi nasengihleti ngefile ekhaya i-reality tangishakta bese kungekho abantu abasengekho bani ngisho ama-reports nje kuba the last thing that you think about right now kuba ukuthi sibhekelene natural sibhekene nawo mina-ke futhi bengithanza nakula bathi basketball so basketball beva ngazi ukuthi-ke sikubita ngedope for you to play ball kahle you should actually do dope ukhanza abantu bathi anti-doping njengalo ilanguage ema-sports so bova ngazi ukuthi-ke uba kahle ngesikhathi kushaya mathi ngakushayi there's nothing loto yenda ungena ungathi nje tikuthe kamncane ngisho kuyojinywa nje ngilemvu lendekele emakhaya nje ubona umfana nakho umdala adebhise elibhluku angamyali yabo because lemvu ngicala ekhaya baya-entertain ekhaya ngena ngitshengisa ikoto ekhaya baya-entertain ngishaya le dress kodwa ngisasa kumele ngibe ngisesikoleni ngitshengisa ikoto yami ngidebhise elibhluku lami ngisho ngicela ngikhwice noma skipper sihlekile imake yathi ngicela nje ngiphe $2 hawu nale language ayiva noma kwa-entertainer naye akasho ukuthi hawu $2 yini yona leyo so nangabe lemvu nasekhaya ba-comfortable nana sikhona I'm even more comfortable gcina nje soyenda to a certain extent. But what if lekhaya bangayi-accept but nje-ke phela wena udijele ukuthi ngebakutshele phela but okutshela ungubani wena abaku-accept kona but vele batakuthini imvoke le ibe khona kuma-instances la kanjalo khanza ukuthi lakha abaka-accept futhi ngiyabona sebafuna but nangifike nemngane wami labambonako nawo ukuze yathi lo mngane ukabi lo akwendeki nje bangiyala wena lo mfana kamhayisi umfana kahlatsha umfuna maye lo mngane wakho lo kanjena simthanda ngisho ngite naye noma ngingamshiya emela mnyawo ngibe busy ngale ngibhizi ngako la ndlini ngeke ngikhanze makakhuluma naye amyala yabo so nangabe kwenteka kanjalo njengami nje mina nje bengifihla
nena mhlawumbe wakweva sengikhuluma embikubani ukuthi ngayenda uTongwethu vote bekasola but angakangiconfronta futhi angakwangicela-ke because make sengilipharela angakwangicela ke nemzalo nesomfeni lomfuna ukuthi akukhulume nemfana nami but ngimbona sinothi uthi insolo yabo ukuthi nje wasolo umuntu omdala ukuthi yawo yini ngasidena kuhle kudliwa bosikilile but ngangizama lokufihla ngisho ngifika abangani bami babonayo siyathi ukugena mfana nawo abinza umfulo omdala so makabinza la kimi kuba la no umfulo omusha uthichile ukuthi cha kude longaboni phela ukuthi bani uyabheka kude longaboni phela bani uyanatha but sinakumaka kasho nokuthi yini ngasunathile nawo kufikele mngani athi akini umdala kasho yini ngasunathile yona mfana yabo so lemvo leyo kwenta ezumfulo omusha ukuthi uve ngazi ukuthi kasho ukuthi this is the right thing because ekhaya abayifuni but there's nothing that they are doing about it inkinga nje badala ivamisa kuba ngile challenge leyo they don't want it but abaconfront bakutshela abayifuni ubona ngama actions zabo nje kude lokukhombisana lokuthena ukuthi vele umntala akayifuni leyo gcina so comfortable so gcina addicted njengoba sonke sisasuka khona nje mbukeli kunenzaba lesiphethe namhlanje nakayangiclimber utasichacha Thapelo ukuthi kunyalo so udope so unjanjani uphuma njani ngokuthi abese impilo yakhe soyayithatha nyalo soyifaka esipolweni kube namhlanje so unaku la kangiko hlala kanyathi ke mbukeli Thapelo utawuta nayo indzaba masibe yakhona ekhefini kwanyalo sathi shelele ekhefini. Asikumukele mbukeli ehlelweni Young Climber sihlelana na Thapelo Bhutiza Ginindza lijaha lana liyasitshela ukuthi libe nabo bumadima ekukhuleni hayi ke noko bumadima ukuthi lilele lingakadli kube njanjanyana but kokuthi impilo like layibuka njengabantu labaningi namhla kokuthi nalo dikhanze selithatha mandi ampontshwana ukhanze ukuthi ke sekuthi tshwa la emphinjeni kanzi lijaha lesilibuka ukuthi lisesesikolweni likubo form 1 maform laphasi liyahamba ke ngalenye ilanga malisho ukuthi lihamba ke selidibana nama emajaka yanclimber sifuna kuva ukuthi usuka kanjani lapho uhlupheke khona uhlupheke ngale tinto letithi tshwa ngoba baningi bafunzi Thapelo namhlanje nabothishela bakhala ngabo bafunzi sethi bayashayile Clyde ene inkinga kunokuthi babe guilty bama-celebs ala classini baphendvula anyhow bathi khokho mawuthi ubanikete emalation bathatha cash uyabona nje ukuthi vele lo muntu ngathi uhopeless kuye kufike ke njani lapho kukhona ngalesikhathi utendeka letinto uye uve kunjani uye uve yini ukuthi usehlanu uyalingwa noma uyuve ngazi ukuthi konke kuvaya grand ngizama lokuthi uye ube naso sinini lesidzingo sekushintsha shothi ngibekise njengami mina nje kude nje umfundisi liwe membi kwami ashumayela Jesu uvele wafa esiphambanweni but lokwendeka ukuthi ngindazi inhlanhla ngabona iadvert meyoung climber ekhofeni then ngahamba ngathi sengiattende ngiyokuva because njengoba ngishite ecayeni mina ekhaya umbukeli ukuthi le team bathi awakening the giants that is within you so ngakubuka ukuthi mhlambe khona ipassion because iqiniso lesi ngangide bona le passion mina nje bengingathi ngithi ngifise kuba yini lemvulo ivamisa yendeka ukuthi umfu maybe la ngicomve nathi eshadi ngifise kuba yini ummeli but la sikhona baby sekomholeni so I would say bengileyo instances leyo nje ukuthi ngithi ngifuna ukucitha isikole because bonke vele ekasi bacitha isikole abachile titolo yabo so nami ngichesa nangiyise nje scale ayishayile so kude lemvulo la ngephakathi kimi ukuthi yathi ngifise ukucitha isikole ngifike la ngifise ukucitha isikole ngibe nginawo so ngabe sengiattend i-summit yakayang climber mina ngenhlanhla lenhle nangi-attenda le summit ngase sengikhanze majala bekacisha lingana nawo ma-teenagers ngofike ngiva teenager mina likhuluma ngekudadisha ngiva teenager mina likhuluma ngekuphasa ngiva teenager likhuluma ngaNkulunkulu ngase sengikhomberisha leya kami impilo ukuthi lo muntu makathina wasitwa uNkulunkulu nakahle umuntu yena wasitwa kudadisha wasitwa kuba nepassion wasitwa kwathi ukuthi ufunani ngase ngiyacabanga ngisathi phela mina ngiyalo I'm living a life ngindasi le hopeless ngithi ipassion ngithi dream ngithi like
like intended goal yabo. There's necessarily nothing nje lengiva ngathi naku ngifuna kuba ngiyo. So my point is that lokuthi ugcine sofuna ukuthatha isinqumo lokuthi ugcine ufuna ukuthatha isinqumo ukuthi kufuna vele kusuke la ku iqiniso lisho kanjalo, but akumani kusuke la ku vele kufuna phinze ikhona le push because lekufuna ibe khona uyaba comfortable uve ngathi as long as mina ngitinathele everything is fine. Mosekha ngidasi sigrand yabo because labanye amamba kanjalo ekhaya sigrand ngitsinga ini nawe sikona ngimane ngiya yabo, but nangabe vele kude lo muntu behind you lothi wena yathi you wasting your life wena yathi ngilanga uyoshona ngathi ngeke ngiyoshona abadala because labanye amamba bathembe both parents bathembe umntala umuntu. So mangabe kude lo muntu even abadala uvubona umntala too comfortable ngimbona ke lambona ukuthi uhamba ngale indlela. So if kude lo muntu lo tahle athi vele kulikhunyalo ukuthi ugcine so shinjile. So mina ngasithi ngilokuthi ngabona le adverse kanzi bebavile bakhompena nasetikolweni ngokuthi utene umntala ke ma reports ke lekithi vile ulanza le mntala wakho afika umntala khanze grade konke mina ngangiphatha singisi kuphela ngesingisi ke vele nje cha wakuhlele nje kunginyi ukuthi lokuna akiwe yolokunye ukhanze grade so umntali abe nalokuthi nasekujikwa ibhutizo uyabona inda utitshele ngani empilweni yabo ukuthi naye bese kabe sifuna opportunity ukuthi bese soyangimpintshele khoneni yabo bazi no kulamanye amalanga ngicomfortable ngetshwala ngicomfortable ngicosha amacheri ngemusa ke ngizange ngikhona nekumithisa angathi ngingagcina ngimisisile ngathola ngafola umfana ngabe impilo yagcina ibheke kanjani ngicabanga ngabe yabe siba very worse. So nje ngizama kusho ukuthi lokuthi ube nguthi sofuna kushintsha nenje ngeke ngaba nema instances lapho khona kufike bangani bami lebesinatha nabo bangibuta ukuthi manje wena kusawusitshela wabulala umuntu kwendakalala athi mhlambe wona wakwayetshwani singekho thina and then something bad happened. So bevangazi ukuthi in order for a person ukuthi ashintshe kufuna kube ne wake up call kanzi liqiniso lithi akufuneki ayidingeki le wake up call akufuneki ukuthi uzofike la utoshayisa khona funa nje ube matured enough ukuthi ubona ngisabona la I'm just wasting my time nemali ke nawo lesidi yona sibeka uyizabalaza lapha lapha kunokho abadali kunemfunzi lokusikhuluma nje nyaka lobukelako mhlawumbe noma kunemtali lobukelako nemntwana wakhe lo mntwana wakhe nanyalo nje uyeva uva ngathi akakadzingi next uyeva ukuthi bahema laba kumbe banesikhathi njengelwashi angathi ungathini kumuntu kanjalo lova ngazi uthi nje yakona vele le ndiye kunatha athi mani ngalenye ilanga umuntu kumele sekakayibuke mani but uyambona silo muntu akekho ethe veg lapho khona eva ngazi uthi yathi nami ngingaba lutho ungathini kumntali lokulomshikashika wethi hey ngosi yami yathi angiklamba naze nayithinza ke lenzaba aningisidele nangu lo mntwana uhleli uyabuka nje ukuthi hawu laba banesikhathi njengelwashe make mina ngite isikhathi sekudlala uyaphendula lo mntwana akayingene akaboni nethi kushepi nje akeva nethi uyalidinga naleli sido nje ungathini kulesimo lesikanjalo nasi ngathi siyabuka nje empilweni umuntu uvamisa kwenta imvula exposed kithu sicale nje lapho basipela first things first. So mina lengingakusho nje ngama-advise umuntu ukuthi ngimtshele ukuthi lokunatha tshwala fine ngiyalo useva ngazi uya comfortable maybe lesinye isikhathi ngiyasebenza lapha espa ngidinathela imali ambahlisho yini because ngiyathi khona nje lobuwela ngiyalutha abakhulume nje wesikhathi ngiyasebenzela ngiyathola noma lo 1000 noma ngiyarenda 250 sengisangale ngidayindana ngihambe ngiyonatha iqiniso lithi le mali levamisa kunafa na ungakuthi ayicalculate ngenyanga imali oyinathile ukhanza ukuthi le mali leyo seyi-attribution le mali ye-rent kanzi kube kuthiwa le mali oyinathile ngabe uyisavile ngabe dingakuthi lotakhile asesikuphoza nje sikubeceni phinze futhi sisibhekisa nganako lebe kungathi kuyangihlupha nje mesekilate ngithi skemne le addiction yami bengangibhemisa bo9 ngelanga but bengimbhema minimum of 3 ngelanga extend break nabo after school noma ngenzamba before yolala. So now ubuka ngiyalo ukuthi ligwayile ngithula ngono back in nowadays beyilemfo beyilithenga bo 80 cent so ngiyalo lithi card set ehlukene yonke le mali lo waste ukhanza ukuthi awayisebenzele lenginokhena nabadala base naleli gwayo ukhanza libhaliwe ukuthi no smoking yabo smoking cause cancer 18 kunjani and ubabathi uyakubuka lo muntu u2 stubborn ukuthi ingcombe isinayithenga nje 20 khanza ibhalwe no smoking smoking cause cancer plus abe stubborn enough to say angingenelani ahamba na mina ke le moya lo ngawuthatha ngadecide ukuthi yabo le spirit sami sekuthi for whatever noma ngibona ukuthi ngewena asengizama ukufaka encwazini ngashi ishifting lengayenda ukuthi ngathi
the way le ngento natimvo nathi le passion lengiba nayo ngento natimvo nathi let me try and invest it kunako lokubhekene nami ngcucu because yasuspects esikole awufunzela umntalo wakho isikole nje sibhekene nawo ngolotho full certificate diploma noma i-associate degree noma i-degree kubhekana nawe iphinze ngichazela ukuthi konke kwenta impilo i-lifestyle le kahle ayisiye batali bakho ngibe kusengivulo lotathi ngathi mina ngiva ngathi lokukhula boba kwami then it's enough kuye somveni nebatali bakho ubendela bona kokusithi but kuye somveni for yourself usita wena because at the end of it all even nale salvation it's a one on one thing yakho naNkulunkulu even same thing applies to education sakho ngolo lo graduate awo someday ngolo cesa lo form 5 ngolo qualify ka somewhere because bambu uva ngazo lo munye nje utatha at least mina ngizange sengirepeat lo uthi beka fail lo munye ukhanza kuthi average nala esikolweni ngilo udlala kubo 50 ngilo udlala kubo 54 mark ngilo udlala kubo 58 60 maybe but naye yabo so long average lo because aba understand ngibani ukuthi cesa form 5 nema credits akusho ukuthi so vele so rest assured ethesha kwangena u follow qualification you qualify to go to but you don't qualify to be in the class for you kuze kuthi ungene class bese kuba nabo cutting point kube competition kanje yana so umuntu mina ngam-advise ekuthenini yathi ukuthi nangake ngiyaleke maboma sithi ngente nje mabonga ukuthi nangakuminye nyalo nje usasengicese nasikole ngibone uthi nasucese isikole phinze uthi asengicese na tertiary ngibone udokubona emva because i-science info yenda consistently for 48 days noma for 38 days I think it's 40 days uyenda consistently igcina sekuyi-habit ongakhona ukuyi-overcome so uma ungakuthi change ukuthi yathi na i-addiction nayo nje asengingayi-entertain because here's the thing about addiction iyafika iphinze ihambe yabo nangakwabona nawomile womele manje nje just something natural ukuthi le quenching iba khona yabo ukuthi yathi ngifuna kunatha kwanze kuthi ufuna kunatha usuka noma kamanzini uyenhlangano because nasokumihla mbova useva so womile same thing applies ulambile uva ngazi kuze kuthi but kanje uthi uhamba long distance lokulamba sekuba soba comfortable same thing applies kuma craves like ma addictions ukhanza ukuthi le craving yachamuka ithi besenyamalala besenyamalala so nawo nje ngakadvise kona bamva sebazame man bange-entertain kakhulu le mpo yona ka-overcoming ya usho njalo Thapelo ukuthi lento lenya overcome Thapelo kaya kulamba bese sekuba nale ngenye isikhathi sethu nje nyalo sesiphelile sesisele nemzuzu owodwa angathi ngeliminute linye nje mhlambe umthi nje fahla ikakhulu nangu lomusha lobuka ukuthi lokhu bekunatha bekufeyila umchaze nje ukuthi okay nyalo sengilana ma prospects athi sengihambe ngafika nalana bese sesiyamvalelisa kanjalo umuntu uva abantu bathi hayi yangihlamba ngivamisa kuba bo Harvard kube bo Cambridge mina ke ngifunza eNgwane Teachers College I'm doing my second year I'll be doing my final year ngiyalo ngo-August kusho ukuthi ngiyi-local mina ngode bo overseas ngibakhuluma right now ngikhuluma ngala ngifunzela khona ngifunza eNgwane Teachers College ngene teaching practice nje ngiyalo ngicese last week Friday it was my last day in the teaching practice so my point is that akusi ukuthi iyangihlamba ifocus more ukuthi bamvula baphesheya bamvula bafunza phesheya no iphinze ibe local in fact local labantu abaphesheya kusuke kungasikani baphesheya but suke banibala kangwane mina ngaka ngihlamba ngithi passion ekufunza school but nyalo even esikoleni sengike-SRC ungena ke-SRC akusike ukuthi uyatiwa yini but babuka i-potential because at the end of it all leadership kuba ukuthi umuntu une-potential but my point is that ngasitwa ku-attend yangihlamba ngishite ekucanga ukuthi kuthi umfundisi lotene amavesi kamakhulu embi wami but ngahamba ngathenda i-summit lebene abantu labasha labangangami because imvulo esingayinaka kakhulu sine abantu abanganga ukuthi abantu labasha bakhona kuba influenced by umuntu lomtsala but basheshe baba influenced by umuntu lomncane because exposure umuntu lomtsala ayifani exposure umuntu lomncane umuntu lomtsala dokutshela usekane kubhema because le reasoning yakhe ngileya katheni dokutshela ngemali kanye abantu abancane banawo nale mali yakho labanye bende ama side hustles nalapha so nje mina ngaka-advise umuntu lomusha ukuthi i-summit yadise nawo umuntu lomtsala if there's anything that you need to do naye summit yadise ukuthi ibe possible wende ama-plans make sombona nakho ku-summit naku mina ngi-product yani naku mina nyalo ngifikile tertiary mina ke ekhaya kude noma kwafunza kucale ngami and that is a story of another day ukuthi ekhaya kanjani but here I am today because of one thing nga-attend i-summit kwaba something yaba awaken empilweni yami naku ngiyala ngi-passionate about education and I'm still going to do more one day I'll be a PhD holder awu mbukeli
njengaloku asho weta ku Success Summit Young Climber lesabe sesiyayimisa but siyamthandaza simakade ukuthi kulomnyaka lona masikhona kusitakala ma organizations lehlukene asibambise sitawuba nayo Success Summit batawushintsheka basitakale labanye bothapelo le namhlanje mhlambe babanjwe tidzakamizwa nani lengabe babambile mbukeli bekukuhle kuhlala kanye nawe ehlelweni akube kuhle kubukela inhlelo etilandzelako inkosi ikubusise bye bye.